bentang ini pej ya South League ini tim kibal rung sekat semifinal hakani ka World Cup arjar arfundriu parkumjo eki tim kibal laki yakin do persya nadu ko group stage bat hadu ka knockout stage. South League ini tim kibal ya rung sekat semifinal kuntup ke France bat ke Spain ke England bat kumjo ke Argentina. South League ini tim kibal kundu persya ke France dak job ya ke Senegal hak group stage lalu way goal persya ya ke Iraq lalu not goal persya ya ke Norway asal way goal bat hakara Australia itu ke knockout stage lalu not goal ya ke Sweden bat ya ke Paraguay dak papelim na sigolo not hakara 16 bat haka quarter final ya ke Morocco la not goal kabatong ini page saya ke Spain kumno kay kendu persya ya tim nadu ke group stage start hadu ke knockout stage Spain dak ya khaj persya ke Borde la mal not goal kan ba persya ke Saudi Arabia la saulo not goal pat ke Uruguay la leve la not goal haka group stage kan ba haka knockout stage ke Spain dak job ya ke Austria la not goal haka Austria itu kan ba haro 16 dak job persya ke Portugal la sigolo not kan ba quarter final persya ke Belgium la leve goal kan ba ke England haka group stage dak job ya Croatia la saulo argul persya Ghana daga bayak height lama lanot goal kat bayak Panama daga bajob la lanot goal kat bah kan knockout stage daga bajob ya di Congo la argo way goal hakaraw saritu bad ya ke Mexico la argo hakaraw 16 persya kan Norway la way goal haka quarter final baka Argentina haka group stage daga bajob ya ke Algeria la lanot goal kat bayak Austria la lanot goal kat bayak Jordan la way goal kat bahasa kan knockout stage ke Argentina daga bajob ya ke Cabo Verde la argul kabaya ke Egypt hakaraw 16 lalai la argul kan bah quarter final persya ke Switzerland lalai la wigul kini kita tim kibal rung ke semifinal ke France ke England ke Spain bat ke Argentina bat kini tim kibaya kilai kenduk persya naduk ke group stage start haduk ke knockout stage start haduk ke persya seduk ke semifinal kan ba piyo tim ke ba ya kam kalanti ban push do ke semifinal do ke group stage bakai kenu persya bat hadu akan push ke semifinal kan bakal semifinal ke France kan kedua persya ya ke Spain kan bakal England persya ya ke Argentina kublai bun